Duduk
dilancarkan, apa ada hajat mudahan dikabulkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, mudahan kampung sini wabil khusus Sungai Rukam, nang mana behuma mudahan mangat taman. Istilah pangkata kada dimakan tikus atau jua pipit, kami mendoakan mudahan beretaan usaha buhan pian diberi keberkahan, baik nang behuma atau begawi kantoran, mudahan saberetaan rezeki dilancarkan, dilancarkan. Jadi bang kami terus nang melanjuti kepada paman pikiri nang membawa nasi. Jadi nang ulun lihat rasanya sudah 3 kali. Jadi nang kawan pian mudahan manai salah lo pian sehat hari. Lalu nang pastinya ulun mau ucapakan kepada bapak ibu ini saberetaan, kita nang hari ini di sini bertemuan. Lalu nang tak lupa tempulu nih bang kita masih beda depatan. Lalu nang hari ini kepada bang mantin kita mendoakan kakak nah dia biniannya bang Maran, amun lakiannya besuni sing tinggian, awak bang ai tinggi dasar pian kada rugi, apalagi barang di bawah ulun jamin kapan jange. Lalu kita doakan bang mantin hari ini mudahan tunang bini bang ai lakas keisi, amin. Lakas keisi. Jadi bang mantin ulun mau ucapakan kepada tunang laki nang besuni bang Maran. Jadi abang besuni ulun memadahkan, apabila malam ini hendak membunuh Yahudi, lawan abang kakak nah dieti, bang ai lamunnya kawa pian nang diliati, cuman nang bina beisi bila hendak membebeb kada usah dilepiki. Lalu nang tak lupa kami mau cobakan lawan tu bang antin nang dua lagi binian, mudahan bang antin selalu dikuatakan. Jadi nang tak lupa ramuan orang beheri, dengar ada hebat ramuan kita pakai bila sudah lagi bini. Ulun nang menjamin nang ini bang dilihat pian masih bujang lagi, masih kada tahu kayak apa rasanya surga dunia gini. Jadi nang kawan pian ulun doakan hari ini mudahan bang ai pian dilancarkan rezeki, mudahan bang pian kaina lakas bebini. Jadi bang sabuting ulun memadahkan, bila nang masih bujang jangan terlalu pacah di tangan. Pacah di tangan awan. Jadi bang mantin kami memadahkan, jadi lawan pian pangantinai hari ini. Apabila kaina malam hendak membunuh Yahudi, malam ini malam senayan ujar nang sunnah Nabi. Jadi nang lawan pian itu masalah jemo siapakan hari ini. Bila kaina maghrib langsung nang diminumi, nah gasan nang bini ulahakan tu demimi. Jadi lawan pian kami nama madahi, bila ada pucuk jembung itu gasan maharumi. Lulu buat sahang hinta lo talo bigi, supaya besuni malam ini tak kuati. Kau perlu pucuk jingga gasan manggenali. Lah manggenali
pulang hari ini seberetaan. Mudahan bang kita beretaan umur panjang. Mudahan rezeki kita dilancarkan. Mudahan bang kita sehat seberetaan. Ini sehat kita di jalan ketaatan. Mudahan kita panjang umur beretaan. Kalau terima kasih kepada tukang paman nang kepala bepaluhan. Ini tukang nasi sudah maatakan. Mudahan rambut pian lekas tumbuh beretaan. Doa khusus kalau nang lawan pian kami mau ucapkan. Mungkin ini pantun sebagai penutupan. Terima kasih banyak kepada tuan rumah nasi membungkusakan. Padahal bang nasi sakadar bagayaan. Cuman bagaya kami imbehen no babujuran. Kalau bang ada kaina sumber di ladang, boleh kaina kami manumpang mandi. Mudahan kita ini seberetaan, itu berumur panjang. Kaina dilain waktu kau bertemuan lagi. Lalu terakhir kami mau ucapkan salah lawan hilap mohon dimaafkan. Lalu nang tak lupa aku menantang tulang buani keberetaan. Ayo bang dicopati malah aku sambungkan. Apabila ada kaina jarum yang patah, jangan disimpan ini di dalam hati. Kalau bang ada kata kami tak salah, jangan tuh dibuat pastinya di dalam hati. C45 ini kuritim kata, ada kata sabida tak jadi hingga kaca. Jadi bang kita langsung aja berdoa. Mudahan tuh kangen segala mawaddah warahmah. Mudahan tuh kangen selalu bahagia. Bila tak terusan kita berjajapatan, pasti nang tuh menembang ada berpatah tangan. Lalu bersatu kita sadar bertahan. Ini yang terakhir belum mau ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersatu suara bertahan. Jel